Svagano se nalazi unutar start mašine, pušte na uši, Disco Beats će uzeti čelo, prosto to lako praktično zagleda Disco Beats dok prolazi pored njega. Disco Beats na čelo, first lot na drugom mestu, da li ima tamo mesta, Dante Speak da prođe od barijere ima, na četvrtoj poziciji Red Shank, na petoj Bank, na čelu Disco Beats. Disco Beats ima dužinu konstruktera prednosti u odnosu na Dante Speak kako je čupa ruke Milanom Konkolju s polja galopira Red Shank kroz sredinu. First Thought na začelju Bank, ali samo ih je petorica. Disco Beats, Red Shank, Dante Speak, First Thought, Bank. Trku vodi Disco Beats, dužina i 3/4 dužine i po prednosti u odnosu na Red Shanka, potom dužinu iza Dante Speak, pa dužinu i po First Thought, pa dve dužine Bank na kojem već mora da radi Mustafa Manab, ali Bank neka je poteruje na ruke Disco Beatsa, Željko Ilić i beži ponovo dve dužine od Red Shanka kojem se primiče izutra. Dante Speak radi tamo na First Thoughtu Šašić, ali ni First Thought neka je za to. Trku vodi Disco Beats, Red Shank, Disco Beats, Red Shank, Dante Speak, Disco Beats, Red Shank, Dante Speak, da li se situacija usložnjava ili ne? Disco Beats beži, Disco Beats jedan od najboljih konja na Talani, ide, Disco Beats dere danas matove konje, iako ne ima 4, Disco Beats Željko Ilić, druga pozicija Dante Speak, treći Red Shank, četvrti First Thought, možda bolji bio. Uručit će ekar gospodinu Jemir Lakoti ispred porodice Alić za trijumf njihovog Disco Beatsa u ovoj trci. Tu su i deca trenera Tamare Šedeković, Nika Šedeković i Dimitrije.